Sanın aytkan, ata saltın sıylagan, Kırgızımdın sıymığı, men Kırgızdın kızımın. Koymazlar bu, oşu ojeklerini dolgun güç hareketlerмен hareket kılgı. Bir kesiptin en mutlu acısı oldu. Aç yüzümde güncürür. Akku, günden artık ay deşet, asen aydan soğu dursun kim bilir. Балдар үнөтө калтырышат. Балдар чыдамсыздык менен ата-энесин күтүшөт. Балдар эч качан ата-энесин күтүүдөн чарчашпайт. Ата-энелер, силер да өзүңүздөр ойлоп көрбөйсүздарбы? Балдарды ташып жатканда алар кандай сезимде болоорун? Алар ойлойт, мен эмне кылдым, эмне үчүн мени ташап жатышат дейт. Алар өздөрүн күнөөлүү сезишет.